watu wa hu lahiki watu wa hazwa radio ngazija kao vojana vojiri mvurano mpavemba mandano rai dahola radio ngazija watu wa hazi kwa manedo akaho vurana na mne kwamba ne ya koriste objecte tambu abo ministère de l'intérieur arengezi hadhari za wakamane ashinda ati amani ajenterpose hariyo wantu kwa manedo akaho vurana ile parohana mwishiliano kusenda baka problem hariya idaho ana hariya insipske problem abali daho karlizi ya rabuzi hamuda hakutahab shinde parohana mwishiliano wahe wafanya hazi wahe daho la radio ngazija abali warwatsa hahunu waja jajar échanger rono zitambuza kwa manedo wazenshiwo rangu hariao ikotea he wafanya hazi hata ikotea he zana za lazima wazirumie hariai zihazi zao za kawaida rielewana warengia engagement bana zitambui kwa manedo za kaka zisitena watujua wabwei laho lendren kawaida wala bisike problemu itoko yonsi babwasi ruava iruhusa wa kama naona nda wabwei laho waendese radio na television malgré les problèmes mbali za he zi techniques zikomba swata ambisha na wasu kama ner dungier zitashi mashawiri zipare solution mana riziretene zitotwaliwa awezi commission mbili kwa manede razimi saabo rimisa commission technique ndio twali jouer zirongoze materiel yao zi problem zilo zozi endrao nazo kasenda nazo lazima razi commande basa abo ranziane silindri ya rapport yao na commission nyingine ndio twali zi ya maisha yao wafanya hazi wa hei radio ngazija wajue mbane tumontini de watambishao hare statut zao hare zi conditions de vie hare daho ile wajua wafanya hazi hauzuri waonesa ntongozi kombane za muhimu hangu huwa ntoazi twalie nede i securite yao hususwani wasijiparamba no wasifanya hazi haria jusqu'à masihuni zaidi ne kabasi securite mano wako viriliwa avo ministère de l'intérieur itsashia i police nationale wa virilie hawa fadhi haria izilera zikomane lera za huku ikomane mtatoka wa jipara wiki arrestation tujua ke mhara na ho bano bulozo ntumbande bale tujua bungi mtaja watambishe wa para i processus hiyo decide mbane lazimani wakiharia hifadhi waki tranquille wajua fanya hazi zao inshallah. Merci beaucoup. Kende mudiru par intérim wa hili dahu la radio ngazija leo waziri wa hizi habari za ndani hampara ni wizara pamoja ni mwanzishi wa jaula ili nje mhadisi yanu ulihonda wedo maana ngo uyaone namnaje andani do shirangeshwa bahashinoni kwa shile marhaba wizara hizi habari za ndani shuli hanaone matangazo au kaya ndongo hamada zinukarja paro ziona wajirita abutsoka yonsi hare maidara zazada ula madhamana wasire wa security wa inter zinzijiri makatimu njia mabiro zinji za daula no karjaona madhamana waju hawa intervene kabula ngeri shukurie wizara ya habari za ndani omjuho haraka wajewa himili wanadamu wao ilieza rihunda juzi za himananya sangulo mhono zijorunda usiku wa saa 10 rishukuria upande huo rishukuria neema dhamana